Салам достор, мен Сабина. Биздин өлкөдө өспөгөн фруктылар жөнүндө үйрөнөбүз. Ананас, pineapple, апельсин, orange, банан, banana, grapefruit, kiwi, кокос, coconut, лимон, lemon, mango, mandarin, фундук, hazelnut, бадам, миндаль, almond, мисте, фисташка, писташией, жаңғақ, греческий орех, вальнат, жер-жаңғақ, арахис, пинат, күн қарама, семечка, seed. Мен манго менен мандаринди жакшы көрөм. Достор, силер кайсы фруктун жакшы көрөсүңөр? Комментарийге жазгыла. Мен силерди жакшы көрөм. Достор, пока.